futhi nabasemakhazeni abanamakhaza nabathanda bathi kosicela noma idumbe u10 ukuze ingane lalendlela bonke abantu banemisebenzi ehlukene emhlabeni nabo aba breakdown futhi nabathandaza bathi shambe sicela noma imoto ezu5 uzingane lalendlela bathandaza ngemphefumulo yabantu kodwa nabi imisebenzi yabo imisebenzi yabo khona bahle Nkosi kodwa nje lo indaba sokhumbuza semhlanje omkhulu kaJanuary amen akekho umuntu ongathandazi bakhoze bahle Nkosi lisho njalo sithi yabona thina obasebenza emakhazeni sivuka ebusuku abo4 sithandaze nisalele sivuka eqala ngeke ube thina sithumela into ezithi uNkulunkulu nithi nivuka nje yena abanye bavuka bengathandazi thina sithandazile uyothi hamba umuntu endleleni evelele ingozi ongayazi ukuthi isukaphi ebona into inqamula kanje ebona isithunzi sithi shuye ethi yave ngemoto kanti uvuka into engeke usebethandazile bese yaphaphalaza ngotisho lati bekungekho lutho nje ngisho kuthi kuyabheka emakhamera kho lutho kodwa sebethandazile bebethandaze kabathandazela wona nemoto ukuthi nje sathi ngiyashayisa nomngangapha kuthi laba bamakhazi bese ngathi bengafa basebethandazela mina nawe hayi umunye umuntu kodwa thina nje kulula kithi uma uvuka ekseni uvela uvuthi kombe uhambe kuba ngathi ukuhlalipha kwakho lokuvuka lokho kukodwa nje kodwa semhlanje omkhulu kaJanuary amen beyithi just khumbuza ke ndaba bakhoze bahle sisempilweni enjalo sihamba nje uhamba onjalo bakhoze bahle Nkosi uthi noma ngabe ukuphi lapho khona uThishembe wayesho njalo umfundi siceliza uthi yathi ngezulu noma ngakuthiwa kunjani akwazanga ugugu uthandaze kodwa uma uphume ekhaya uThishembe nqaba nami sengakuvuka ukuhlala ngendlela kodwa uThishembe nqaba nami sasasho njalo sakwazaka intaba ekhaya sathi mawungena noma etaxini uthi bese ugobisa ikhanda ngaphansi nje kancane uThishembe ivikele ngiphephe ngoba sikhona bakhoza bahle Nkosi lempilo esikhona siphilayo noma lokho nje lokuhamba isihamba ngaka kusikhona ukuthi bahambile abantu bathi kuDecember khoze bahle Nkosi namanje ukuthi kusafihlwa kukhona abantu abasibesongile bethi sahamba semhlanje kaJanuary mhlawumbe sikhulumile izwi lathi mhla 5 yaphuma umhlanga kodwa bazange besaya ngoba sivela izifo emakhaya kodwa mina nawe sinenhlanhla namuhla saphila ukhona abantu abasebesonke basibadlala ishinedofela abanye bebeka nemali bethi uNkulunkulu methi ngothi nje uyasumhla wena nathi yahamba kodwa leyo mali bebethi bahamba kaNkulunkulu bangabasalihamba ibisingena kwezinye indawo bese kuba khona abanye abayipensela nje kade nje beyiphusela utshwa nje obaDukusi sebengazi ukuthi kudume iphi shone kanjani sefuna umhlanga kade sekumele khanje imali ayikho umuntu eteyibhubhudle nje ngamasayida kodwa yazi ukuthi umhlanga kaJanuary uyaphuma ushamba amameza kudala kodwa nje bebhizi lomuntu notshwala manje usebuyile kuseyiNazaretha uselungile usengena phakathi kwethu kodwa phela uNkulunkulu abantu bonke abankulu kodwa ithi Nkosi la uma uphuza utshwala uhlubukile mawunjalo ngelinye ilanga inkosi isentabeni lapha eKhenani owulapha enhlangakazi kuhlase Nkosi ilanga lamalanga lapho khona inkosi yangena nje wakhuphula entabeni phezulu yathi siphezulu asibiza ingoma ka10 yathi ngiyacela mina sinithi nje ingoma yathi ngihlabele ingoma ka10 kwathuleka endlini yasiphakama inkosi zena yakahlabisa yasithinta lengoma yangapha phezulu ezindla kaHlabisa koze nomaHlabisa yasiphakama intosi zena yasithinta lengoma lena yahlabelela lenkosazana lena yayokho ishaya nje kanje inkosi ilanga lamalanga phezulu kwetafule ihambisana nengoma eyishaya lengane lena ihlabelela kahle ilokhu nje ishaya imini yamithathe emibili ilokhu ithi nje kanjena ize lenkosi ethiza nani engoma lene yazi yafela phephetha khona yathi masiphambi inkosi ilanga lamalanga ngathi maNazaretha yathi ngiyaqala ukuza igazi lami linyakaza kanjena yathi ngiyaqala ukuza ibweze umzimba wami inyakaza kanjena yathi nenwele zekhanda lami ziyanyakaza yathi ngizoshitsha nomoya yathi maNazaretha lokuhlabela lokhu nalo uhambo lusihambayo bengekho ngalezulwini kuba ukuthi emhlabeni alikho izulu yathi lenkosazana ngoba ihlabelela kanjena ngizonyakaza igazi lami lonke ngizisiqu zokwazi inyakaza ithi ngoba ihlabela nje ngizongithinteka ngikhumbulana ngisho nobaba ukuthi emhlabeni wasenze into enhle kodwa khona umuntu oveledele yonke lento ngesabathi nje khetha ukuhlala ekhaya shamba sebezanzima kangaka
uthi ayithini lengoma yasekufela phevala khona sasezehla umhlangano wasubheke ezantsi ekuphakameni wathi mawufika phambili wasehlala kancane wavala umhlangano yathi kwasebeqoqa ukuthi bebuye emakhaya inkosana yabuyela ekhaya yathi mayife nje emakhaya singena izinto zemhlabeni yasikhohlwa ukuthi iphezulu kwentaba yasikhohlwa indaba yashembe yafika emakhaya kukuhle imeme iphumile khona nje nemicimbi engamasabatha nehamba ishaya ingoma ngesabatha yenza zonke izinto ngesabatha yahamba nje isinela amacecezela kubo ngesabatha yenza zonke izinto yasibuza inkosi lakhe nguphi uNosibanibani kwathiwa akekho inkosi swahlubuka yathi ngiyamfuna kwazongena umhlangano nathi nathi ngiyamfuna futhi zase ziphuma intombi endala asezomlana amakhusi amadala ekhona phambili asoyilanda le ntombi yabuya yenze kuphakameni wakhupha umhlangano hayi phezulu intaba phinde ayibiza lengoma ushembe futhi yasiphakama inkosazana bahlabisa wasayithinta futhi lengoma lena yeshumi wayithinta ithi ukhokhela khona munye kuphela uJehova inkosi enamandla yathi akekho munye ithi akuthenga ngagolide nangasiliva isho njalo lapho ngabe nemali engana kodwa lokho sikukho akuthengwa ngamali akuthengwe nangagolide kufuna nje umuntu ngayedwana ayifuni futhi abantu abayisixuku ayifuni abangani ayifuni umuntu ezothaya mfowethu angeke manje ekseni liyashisa ilanga sibone intambama noma uthi ekseni iyani imvula sibone intambama ayifuni umuntu onjalo ayifuni umuntu osebenza ngesixuku ifuna nje umphefumulo umuntu ngayedwa namathuna makhelwane yamathi ukukholo yaNazareth kodwa ifuna wena ngoba namzomsambela emhlabeni isho njanya ngezulu phezulu kwentaba ngesikhathi kade kuhlukane ibandla phakathi phezulu kwentaba umhlangano oqala unyanga ezulu inyukile isentabeni Nhlangakazi ithi maNazaretha ithi ngoba silapha sonke sibizo uNkulunkulu ithi namathuna omngani wakho namathuna obani abanye bakhona lapha eNhlangakazi kodwa bayasola ukuthi akusiyena ohamba phambi kwethu ithi abanye balapha eNhlangakazi baphelele ngenhliziyo zabo isithi ke kodwa ngiyabheja maNazaretha ngiyazi ngoba ngiphambi kwena ningifuni ithi ngoba nomnewethu nimngoleleni nami kulungile ngibulaleni kodwa noma ngathini wonke umuntu bayihamba emhlabeni ayiphefuna bayihamba yeye uyithi eqhuma lapho umunye behamba nje nobu lapho khona uzohamba wedwa ikhona inkonzo emafonini ihlala lapho khona uzohamba wedwa namathuna omngane abathuna kodwa khona ukuthi mzokwana uhambayo uhamba wedwa yayithinta lengoma le yaphinda inkosi lathi maNazaretha lokhu uhlabelelo kusakhandelwa ushembe lo mbhala sakhandelwa ushembe nalenkozo lesakhandelwa ushembe manje mayingekho ngale kwelizayo ngokusakholutha sikho inkonzo ithi ngoba ihlabelele ngane ngibona notshani kuyahalalisa yathi ngibona nezihlahla ziyahalalisa yathi nasegazini lami ithi angazi noma naManazaretha niyayizwa lengane ukuthi ithi ithi angazi noma nasenhlizweni zenu lengane mayihlabela khona into ephenduka ngaphakathi kini noma nje ubuthule kwekhulunywa kanjena phela njengoba bathi thithi indaba nje ikhuluma kube khona umuntu nje obhorekile kube khona umuntu nje ethi yazi kube ngivela aqala edolobheni kube ngazi kube khona laba ngabe eqala edolobheni kube khona umuntu uthi kunje kube ngivela ngabona ngesonto elizayo noma kube ngivela ngayithempeleni ethize ngoba khona laba noma ngoba khona lona nje kube khona umuntu nje ojoba sikho lapha endlini esonto yabuthi akhulu sibanibani ngeke inkonzo ngiyiswa kahle makhona ubani ufuna nathi ngababikho zezwe indla inkonzo ngoba uyazazi ukuthi unelento leyomona ngaphakathi kuye uyabuthi ngaze ngasala ngabe ngishaya screen nje manje ebhodoki uthi yasikhuluma nje inkosi la ngasuvala umhlangano yasibuyela emakhaya wasibuyela emakhaya yathi kubuyela nje emakhaya inkosi yahamba kanti uhamba kwayo yaphinda futhi abuyela emakhaya yafica emakhaya kusina kwenziwa zonke izinto nayafika sina futhi yafika egcina isigqona ibhuluku yangabusabana ndalo wathi inkosi lapha ekhaya bithi mayidlula intombi kanje zibhekethe ibithawu losibanibani uyeza yini ithi hayi sengokuba ngeviki elizayo yagcina isitshe ethi hayi mina ngisekho kule nto yenu sengigidela ingoma yathi angisekho into misengahambela namabhinqa kumnandi lapha njalo ngesabatha amacici hleze emile sidla inyama size yonke into ekhona lana sikhishela isinqa seyintombi kuthiwa nasi sinqa ithi angisekho kule nto yini kanti ayazi obisha nje ke sekuzukufa lokho kusezofika imnawe ithi ingoma lapha ekhaya ithi iBhayibheli lapha ithi isikhathi asaziwa nosuka laziwa ithi kodwa izishi njalo ithi nengelosi iqoba lazi kodwa ubaba kuphela isho njalo inceda Mathewu ithi ubaba kuphela wazi lolu suku siyakhuluma konke nje maNazaretha
Kwekwenza ukuthi nihlala ngomsasa hlale insizwa kaMthembu emhlabeni. Yayifunda iBhayibheli ingayiboni ibizo zonke incwadi ifunda ingaliboni. Iphathe kanje ngesandla kodwa ikaya nje ihamba iphila saka uzusho ukuthi yabona la lensizwa lene iyaliphatha ivangeli umuntu nje kafanele uhamba uyiquality ngoba ngisho kuthiwa kwakufika kuphi bakufika khona makuguqa umthembu awezwa kahle ukuthi awuyezwa uzoza imvulo yeBhayibheli incwadi zoyifunda ngizokuyoshona ngale yeke ifunda lapho khamba usabela lapha endondwane lapha ngaseNtambalane ifunda ekhamba usabela imbongi yalapha ekhaya kwasekuso ngabo ngidlapha ngabothuka nje wasephakama umfoka Mthembu waseyishaya inkozo wathi lo lele lapha ngiyamazi sazofakaza ngananofakaza ngamfuthi noba kusazofakaza kodwa ngeqanja ngoba ukhuluma ngenkonzo yakho leyo yakha namuhla bakhona abakwazi ngenye iside nathi sikwazi ngenye indlela nabakwazi ngenye indlela futhi bakhona labo phuzana nabo ufika abantu ohambile siyamazi besiphila nawo mfowethu lebesiphila nawe enyaba thina mase sifike singabafuni bakamoya nabo ufakaza kwasenyameni nathi sifakaza kwasemoyeni besifasi ngakho lapha ethempelini nabe phakama othola ithubesha ukuthi no besiphuzana sisi imbuzo bamana lisakada kona utalo lalo ntwala yeke bavimba ukushumela kanalo ilungelo Makuya ngombindela akekho umuntu osonelungelo emndoleni akekho umuntu odirect ongaba khona ngapha sisongcaba kaphela ilanga zaseyiphakamisi zathi siyaqala uhamba lenkosi sikwenza no director MC emlindelweni asikwazi lokho kanti uvalela abantu bengakhuluma iqiniso zaseyifohle ithi zathi lo olele lapha siyamazi satlapha empangeni la bephuma amabhasi lapha phezulu station bekuthi bayiphuma ibhasi sale lapho ushomeza abantu indaba kaChembe kuthi menginenkonzo lapha emakhaya ngenkulu yamapostoli ebebexoxa nezinsizwa lapha sezovashela amapostoli namuhla abantu abangasabi ngezwi kaChembe kodwa wena mawafika phambi kwabantu bekhuluma ngolunye ulimi nawe ungena kanye nabo uthi nami ngezwe besho ukuthi uNkulunkulu akasiyo uNkulunkulu ahlala kuthunyiwe sekusho wena sivuyisa abantu beyinkonzo ethi hayi uthunyiwe yena amanazaretha akhuluma iphutha basethi uNkulunkulu kwayena ngaze ebizo uNkulunkulu kodwa lapha eJudea sitshela emehlo ethi yabo Nazaretha yathi uNkulunkulu akekho ofana nami emhlabeni yathi singasuka lapha selapha empangeni ngoba isikhathi ku2 ithi lothi mesifika lapha empangeni ngihamba ngingedwa ithi bonke abantu bogcwala phambi kwabedlula abemashela eJudiya esisho yena ethi mina nguNkulunkulu ithi ngiyakuthembisa mntanami noma wadala usheba kangana lokuthi khona ikhona eyothi bejiko kamakholelo ungajiki ngoba umuntu walapha emhlabeni esisho yena ethi akekho ofana naye kodwa namuhla mawuhleka nabantu lapha ephethe uphapha labaphatha lapha bethi ngikhoza bathi ukhoza usheba ithi awusho umuntu naye usithunya ufana njengawe nje bese uyavuma nawe bekuthosa umqumo into engeke ithi inkosi ilanga lamalanga ithi uShembe ma umprofeti kunange lolu suku uhambe emhlabeni noma uvelelwe inkinga iginqi ibhasi shona phansi ithi umbiza umprofeti ngeze vele ngoba umbiza ngomprofeti uShembe mombiza ngesithunya futhi uyosibiza isithunya abantu banethunya emhlabeni uyosibiza isithunya ngesifike ithi kodwa mawuthela lo phambi kwethu uNkulunkulu ithi uthi mombiza lidala lithi ibhasi lidala iteke isithweshe bese yaqhama ngoba uthe uNkulunkulu qhama noma yiwuphi owabona zingane lekhupha ngaphesheke waqhamuke ijube elimhlophe ezosontisa lephesha kwelande ekhupha angifuni udla ithoma Nazaretha uqede indaba lengane bese ngihlala phansi uthi ke umfoka Mthembu lengitsizwa ngikhuluma ngathi khona insizwa khona abantu ukubona kahle ukuthi silahlekelwe siyibali uthi umfoka Mthembu sekuse nje lapha ethi indaba kaShembe ikhuluma indaba kaShembe ewayikhuluma indaba kaShembe wasefunda izincwadi wayifundisa kwathi sekuse ekseni kwaphakama izayoni zathi manaza kusaqa uhlala manaza ithalelizwe azibese abantu abashumayela kanje ithi sona namuhla ngithi ngiyayikhetha inkosi enkulu esekuphakameni ngiyakushumayela nje ngezwi kaShembe awuthi nabasambami besamba khona kodwa simele uShembe manaza amen wasuvala umhlangano wasubuyele emuva lenkosi zana sihloko emakhaya sifa amabhuluku eze zonke izisiphuza utshwala yahamba nentombi zezo nje semhlabeni yonke into njoba nale yakho mama uyishile nje njoba uyishile nje baba kodwa lapha ekhaya emuva wazi wenzani kodwa engane izala uwe njalo nalamabhuluku afakathi ngawuwo futhi ayisebenzi njoba lamabhuluku uwe yambamba nje izobuyela eplastic neKFC yesabatha uthi ayisoyidla masipholile intamba kodwa liphika ngesabatha izobuye nje naboko plastic athi sibulala umusi kodwa kuchawulo sibani ngcono ukuthi bayithule kuye no plastic unawo ungabuyina lutho kuze ngcane into emkhuba engekho
kunye into kunye ukonakala cha inozibani bangcome ephumula ikholo bese kabuya nabo kuna ungabuyi nalutho kusho umuntu ebulala umuzi Puphela umuzi befa abantu abanye bephethe amadolo bephethe izo zonke izinto badla yonke into lengcolile eswangaphandle umuntu ebenokukhohlela okungapheli ahambe yodwa bathola lutho kanti sebula nje indaba yekuthi ithe sengcolile ile ngane yakhe le njalo mayibuyi kube no plastic kodwa basuka lapha endodeni hayi ngakhona futhi kayifuna ukuzolobela kuphela nje lokhu imphekela amathambo eKFC isibe siphila phansi wasinendlala enkulu emhlabeni nalentokazi yasihamba zonke izinto lezi kathi sezofika usuku lokufa yasigula into emzana yasidlula emhlabeni mayidlula emhlabeni ngalezi ayikhathi bebechaza udaba lentombazane bathi yahlala kancane nje wahlangana umndeni yathi sibani banasekho bathi hayi mekushona ilanga akube khona ukuthi hlela indaba ukuthi ufihlo kanjani noma ekuseni ezintathu noma ukushona kwelanga kube khona indlela ukuthi ufihlo kanjani wasuhlangana umndeni zasezizwe nentombi zendawo zazikhonza ihamba nayo sakhola zaseyifika nazo zazofakaza ngazo zaseyifela semhlanje zafika zafakaza futhi zathi kusho lezi semhlanje sathi silahlekelwe intombi lapha yathi bekuyisigayigaya lesibekuyishinga sebencoma ngosemhlanje ngosenyameni nabo ngcobo ohamba nabo bethu umfokasi abantu bengafaka buthi noma ethi nje 1 bodlela ethi 2 uyabona ubayenza iplani besingabhore ngokhulu focus banibani zazasho njalo lapha eMnqagala khona insizwa yayikhola nje iNazaretha lezanti zathi komNqagala lapha yana umfocus Thole wayikhola kahle iNazaretha wasephuma ehlubuka wasedanga utshwala kwathi ngelinye ilanga kathi sezohlatha ukufa saseyibhinzi zozothandaza wavuka uSithole kwathiwa zathi lezi zinto semhlabeni ngoba masugula bayancipha abangani sala beqiniso nawu ufakazi mawuthoka bambe kancane bancipha abangani wasala beqiniso noma ukhona kinjoka kagula wambona bancipha abangani wasekusalo eqiniso ithi lensizwa lemfocus Thole ngesikhathi esegula basibencipha abangani basebefika amaNazaretha azothandaza wasevumva wasithole wathi masevumva wasithole kwase kubele insizwa semhlabeni wakho sithole uvukile somqemana asambeni sombona zasa zimbasha lapho siyaphila nathi focus Thole lapha ematona semnandi awusekho wena zathi ngeyingane isafika ematona ngoba usekho wena wasekhumbula kwasithu ukuthi konje ngaba insizwa ngangadeka itafula salokho ifenze zombheko wasekhumbula kwasithu wasevuka wasekuyela khona futhi etshwaleni wasephinde edeka itafula kwasithu wadeka itafula kwasithu sahamba ithi kwamnandi nje kwathi ubuyile kwasithu buye indoda yasekonka iphethe konke amandla wadeka itafula kwamnandi kadakazi nakuthi khona ugule seze kwasithu wathi masehamba emhlabeni wayengasakwazi ukuthi noyigumula nje wathi methi ayigumula inguba nje isuke nenyama lesikhumba wathi ushembe sithole zokutshengisa ngoba ushembe omazi evuse ekuthongela ulele wavusa phansi usugula yathi ngokufundisa ushembe uthi ubani wathi njalo ngishekugeza lokho engasakwazi lokugeza wathi moyibamba waje inyama yakhe icosuka wahamba emhlabeni isikhumba sakhe sesiphelile nya wabadela ushembe nalentokazi yagula yadlula emhlabeni yaseyifika intombi yaseyifakaza sengihlala phansi yaseyivuka intombi yaseyifakaza wathi nje ziphakathi nenkonzo yasinyakaza lentombi ngale kweshidi yasinyakaza kuthiwa ngathi uyanyakaza uthi wasevuka wasehlala ngesingathi ngibizele inkosazana nolibani bani wasebiza yathi nje nami ngibona iminyama ngathi ekhange ngifike sezosuku njalo yabo ngoba unenzondo nje kanje ngoba uhlalisa amakhambi ukuchitha abantu ngoba unomona ngalelo langa leyo mfunjo yolo nomono wakho no 23 no 25 no 14 ngoba uhamba yovinja yizifungo leza kakekho umuntu yokuvalisa umuntu yayisho njalo into ngenhlahla yekhuluma indaba le yayithi into mendala ngelinye ilanga yathi umuntu nomuntu uyithezela yena esaphila lapha emhlabeni izikhulu ezoshisa yena ngomhla kuphela ethi umuntu nomuntu uyithezela yena izikhulu ezoshisa yena esihogweni nomhla kuphela kakekho umuntu okuthezelayo masuka nje lapho noma size lapho siyazi sophungula imithwalo noma ungekho lapho yazi ukuthi khona ethezela khona usuku nosuku kodwa kube sazi uNkulunkulu unjani nokuthi sindisephi khona mhlawumbe izolo bekumele bengafiki lapha ethempelini noma bekumele bengafishe emakhasi besemsebenzini kodwa uNkulunkulu wenza isimanga wathi ngoba khona umfokasi banibani lapha yakho iNazaretha kukaDlamini angenza le ngozi le angayifici incona yithi le inzele ngozi kube ukuthi usedlule base seyenza ngemuva abanye bahamba lapha emahlabuthini bahambe behlakule benza zonke izibelima kodwa mase bakhona nje lenyoka ethi hayi lo sibanibani ngoba uyakholwa iNazaretha futhi akumenze lenyoka le iphazamisa yixoxe lethi ixoxe ushembe bese yakhohle lenyoka wena bese ingena kwenye indawo bese uyasinda umphefumulo wakho
Ubushebe nje uma mekuphela iviki etshekise leyo mzuzwana nje lo ukuthi lithi qala iviki isiphi ingozi bezikwehle mhlawumbe ngoba siphelele lapha iqhuma phezulu bathi nje ushebe udlalele lo film uthi qala iviki wena bekuba uhambe emhlabeni itsimzabeni kumele zicindezele ngase ngenza ukuthi lo mshini lo ukuthi no awuthiphe kanje bese nje ubambe kasangwe bese uyadlula wena ngenze lengozi ivelela abanye abantu abathuka ushembe ilanga namalanga liphuma lishona angenze lengozi ivelela wena bese uyasinda wena bese uphuma ngalapha noma nje uthi afike itaxi bethi sigcwele ivete sithi sigcwele kanti yazi enze le taxi igcwale uvukela indaba yokukhuluma itaxi igcwale enze le taxi igcwale uthi afike uthi hawu ngoba ngiphuthuma manje akekho nje noma mhlawumbe lapho ngineze isikhala bethi akekho sonke siyaphuthuma bese kuyivala itaxi athi endlela izovelelwa ingozi kusindiswa wena ukuba ushembe uyayidlala ifilimu enjalo ngabe sonke siyaphelela lapha esontweni ngesabathi ekuthatha nje sokole iviki iqala ukuthi wena ngaba usekho emhlabeni ngabe ithembe iqhuma phezulu nengane zethu ezisemakhaya ngabe zonke zilanazo ezinye zizophasa zazothi iphase kanjani ushembe lenkosazana yasivuka mayivuka lenkosazana lena uthi ngibize inkosazana zibani uthi indlela yama ngiboni uthi wasekhipha ibhono umphathi wamakhosazana yasebamba nje iphepha wasebhala amapheji aba-7 yathi inkosazana mahlabisa yathi masuhambile emhlabeni ngoba uhamba nje emhlabeni yathi ngiyeza nayo imbhalo yathi le mbhalo leni ibhale yonke umthetho asephakameni noma kuthiwa yimuphi abakuza noma ufunde lapho sethi wawuwenza uyodlula lo ndiyaphathela amaphepha awu-7 ayigcwele ngapha nangapha yathi hamba kahle dadewethu besikuthanda noma ungahambelanga isandla sikashembe kodwa sithembe ushembe uyokukhumbula yasilala inkosazana yathi yabamba nje lamabhuku lawa yasidlule emhlabeni mayihamba emasibuyi sichaza indaba yayo ichaza ekhakuba ithi ngibuyile ngihambile uhambo lashembe ithi ngitheme ehamba lapho ekuhamba khona ithi ngitheme ngifike ushembe ngibuza ngase ngikhipha lembhalo leli ibibhalwe unkosazana ithi ngitheme ngibuka ngathola emnebe ngiyenza ithi ngase ngithi khona igate kodwa engibanje kulo kuthi ngathi base ngihamba sengiqobe ngaphandle into zasemhlabeni amabhinqa ithi lapha egazini lami kukhona yonke into yangaphandle yabade bedle ingulube bedle ingisho ngesabatha bedla zonke izinto ezingadlela lapha ekhaya abadako xa ithi nasegazini lami ikhona ngilonke ngibambile uthi shebe mntana nami ungena lapho ngoba la bantu bayingcwele uzobangcolisa Manazareth asiphatheni kahle amen semhlanje omkhulu kaJanuary akawuvala ushembe usakhona phakathi lapha nje noma usuku olulodwa uNkulunkulu asikhumbule sivele nathi amen ngosibusele izwi